Yes, reka twongere tubahe ikaze abakunzi ba Kigali Real News. Ni munyemerere enze turebera hamwe ibiri kubera hafi neza n'umujyi wa Goma. Ni mu gihe ihuriro rya AFC M23 maginga yaryamaze kugambanirwa. Byifashe bite bihagaze bite? Nubwo byose biri kuba biravugwa yuko bidasubirwaho leta y'u Burundi yamaze gupanga umugambi ngo gutera u Rwanda. Ese biri bakundire akaba ari nayo mpamvu nyamukuru bamwe mu basirikare ba P5 bari baje gusiba zone ya Minembwe basubiye inyuma bakaba bamaze kwambuka. Ese biraca mu zihe nzira? Ayo ni amakuru aba tugezeho, ariko abenshi batangiye kuvuga yuko ibyo leta y'u Burundi irimo iri kwikurura amazi ashyushye bitewe nuko zone bari babahaye ya zone ya Minembwe yo kuba bafata nka leta ya Kinshasa, akaba naho havuye amakimbirane akomeye. Ibyo ni ibintu ugiye kumenya akantu kandi nkuko bisanzwe, nkuko twabasezeranyije ko tubaha update zigezweho. Ani mu gihe kandi turi kwiyambaza umuroko w'infoma akaduha byinshi birambuye by'ibikomeje kugenda biba hafi neza n'umujyi wa Goma, ndetse nuko umutekano cyangwa uko mu duce tugiye dutandukanye byifashe. Ni update z'umugoroba ndetse zije gukuraho urujijo by'ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Reka ngushimire mwifuriza amahoro y'Imana wowe rero wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza ku murongo wa Kigali News ari ubwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe cyangwa sabone, bityo ukinjira mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemerero mbasabe ikintu cyoroshye cyane cyo gukora like ni ibintu byoroshye, binagukundiye ukanasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure, twapudetinge n'abandi bagiye batandukanye. Nyamuna ni ibintu byoroshye, ariko wenda kubaje bashya nje muri kumva nk'ibisanzwe ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima, ariko reka tubanze turebe ko tumubona tumwakire, ubundi dutsangire amakuru yacu nk'ibisanzwe. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza na mahoro. Umugoroba mwiza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Yes, Bwana Bizima, rero mbere yuko wenda utubwira uko situation ihagaze, nyemerera tubanze turebe ibiganiro AFC yari irimo mu Geneve, aha ni mu Suisse, ngira ngo ubu ngo babyimure aho bitsa Montrere. M23 bikavuga yuko imaze kugambanirwa. Impamvu bivuga ko imaze kugambanirwa, wa gatandatu Jean Felix Mumande Kapwa yihakanye ASM 23 ko atigeze asezerana nayo ko imwohereza i Geneve mu biganiro na leta ya Kinshasa. Bije bikurikira icyemezo cy'uko uyu mugabo yari yanze kwitabira ibyo biganiro, ndetse n'ishyirahamwe rya Georgia yayoboraga yaramaze kwirukanwa muri ibi bice. Ibi rero nibyo bivugwa ko Jean Felix Antoine Tshisekedi ashobora kuba ari umuhanga kandi ndetse akaba ari mapanzi ikomeye nk'uko byagiye bigaragara, ndetse abahanga mu bya politike bakavuga yuko bishoboka ko Kabila ashobora kuba nawe ashobora kuba yihishe muri AFC M23. Ubu bugambanyi bwose nubwo buri kuvugwa, amakuru ava Zandani ari kuvuga yuko uyu mugabo bari bamwizeye, ariko ukabona ko yarangije kwihakana iri huriro rya AFC M23 kandi arimo mu ntumwa AFC M23 yari yamaze kohereza. Bwana Bizima rero nguko uko situation ihagaze, ariko wenda ushobora kuba undushaho amakuru yimbitse n'ubugambanyi bwagiye bugaragara muri huriro rya AFC M23. Wenda mbere yuko ubivugaho gakeya mu bugambanyi bwagiye bugaragara, mbabarira ubanze uduhe nk'iminota nk'itatu y'uburyo hafi n'umujyi wa Goma umutekano bari gukora amasuku cyangwa nuko byifashe muri bice bishira umujyi wa Goma.
Ego niko bimeze, izi ni operasiyo ubona ko yo 23 ikomeje kuzikora kuko iminsi itambutse n'ubundi izi operasiyo zarabaga muri ibi bice bya Karitsiye ya Virunga ndetse Nyiragongo. Ni uburyo bwo gushakira umutekano uyu mujyi wa Goma cyane wari usa naho ubogamiwe cyane mu bihe bitambutse, ubwo harimo operasiyo nyinshi zagendaga ziba, ugasanga hari imitwe ije guhungabanya umutekano muri nkengero z'uyu mujyi wa Goma, ndetse namwe mu buryo bwo gushaka ibibatunga. Haje kugaragara amakuru ko harimo operasiyo nini ndetse yari gukorwa na FPRR Wazalendo muri ibi bice na FARDC mu bufatanye mu buryo bwo gushaka kuzigarurira umujyi wa Goma, kandi ubona ko izi intelligence zose zari zarinjiye muri uyu mujyi wa Goma zari zarajemo mu buryo bwo kugira ngo bo bajye bashaka amakuru, ariko sapoti y'ibirwanisho ndetse n'abarwanyi bose bari bari muri iyi pariki zombi. Kandi bari bamaze kubakamwo ikintu cy'umunara ukomeye cyane w'itumanaho ku buryo wari kuba unabasha gusa naho uhangana n'ubwirinzi bwayo 23 muri ibi bice. Uza gusenywa mu kwezi kwa mbere ubwo operasiyo zatangiraga, ndetse barinda bageza mu kwezi kwa gatatu warangijwe, kandi operasiyo zaberagamo umunsi ku munsi ku buryo ayo 23 yari imaze gusa naho yizera ko nta bindi bikorwa bikomeye bishobora kubera muri iyi pariki. Nyuma yo kuza gukora patrouille zisanzwe rero ku ruhande rwa 23 bagira ngo barebe ko nta cyaba kihishe muri aya mashyamba, niho haje kugenda posti nini icya mu bice bitandukanye bijyanye na deployment yari ifite. Hawagenda havamo ikibazo cy'uko itumanaho bakoreshaga byatangiye gucika intege cyane, bibaza impamvu, ndetse ku buryo bari bageze ku rwego rwo kutumvikana. Ibi byabahaye sinyale yo gusubira inyuma, batanga amakuru ku cyicaro gikuru, baza gukoresha ubutasi bundi burenze ubwa abinjira mu ishyamba, ahubwo bakoresha drone zibasha gutanga amakuru neza ko umunara wavuguruwe ndetse ugeze na kure ho kuba wari gutangira gukoreshwa cyane, bijyanye n'uburyo ubona ko koalisiyo yari imaze gusa naho yongera kwiyubaka. Rero zaje gusa naho bohereza drone za kamikazi zisenyuye umunara, zirawangiza ku buryo bukomeye. Ubu rero operasiyo urwego igezemo, ubu binjiyemo mu bice byose byo ku butaka ku buryo bafashe umwanzuro ko noneho bagiye kusa naho banoza ndetse bagashyiramo defense mu nkengero zose izi pariki ku buryo nta muntu uzongera gusa naho yagaruka kuhagira nk'inturo, kuko ubona ko bishobora kuzateza ikibazo cy'umutekano muke cyane cyane muri izi kota nkuru z'umutwe wa M23. Yes, Bwana Bizima rero urakoze cyane ku makuru wenda usobanuye neza y'ibikomeje kugenda bigaragara hafi n'umujyi wa Goma, ariko noneho igikuba cyacitse aho intumwa za AFC M23 bivugwa ko zamaze kwihakana ko zitigeze zitumwa n'uyu mutwe wa AFC M23, zamaze kwihakana. Uyu no bita Jean Felix Mumpande Kapwa yari mu ntumwa za AFC M23. Bwana Bizima, ko byagiye bivugwa yuko AFC M23 n'ubwe Joseph Kabila bishoboka ko yaba nawe ari mu bugambanyi. Ese uyu ni waba ari umukino wa politike wa Kisekedi na Kabila, ko n'ubundi byagiye bigaragara ko Kabila ariwe washyizeho Antoine Felix Kisekedi, ndetse bakanemeranya. Ikindi uno mutwe wa AFC M23 urabona ko nyuma y'uko bawugize ihuriro rya AFC M23 bakinjizamo Corneille Nangaa wari ukuriye amatora, ndetse n'uwabashije kuriganya amajwi kugira ngo atsinde Martin Fayulu. Ibi ntibyaba n'ubundi ari ubugambanyi bwimitse ko wenda twagiye tubona na bamwe mu basirikare bagiye baza, kandi ubona yuko biyubatse ku rwego rwo hejuru isaha ku isaha bya bindi. Bwana Bizima, umwuka w'ubugambanyi cyangwa uko situwasiyo ihagaze mu rwego rwa politike muri ibyo bice, ndizera neza ko utaberwa amakuru bitewe n'uburyo ki hari ibyo uba wumva mu bayobozi wenda b'amakaritsiye uba uherereyemo. Uko bimeze cyo birumvikana, uwo ari we wese ni ibintu byoroshye kubyumva ko ubwo bugambanyi bwabayeho, kuko niba umuntu yaragiye akarinda abihakana ari uko agezeyo, kandi yari yagiye mu mugambi umwe nabo, ni ubugambanyi kandi nta nubwo washakira aho bwaturutse kuri FARDC, kuko Perezida Kisekedi ntabwo ari ikintu cya mbere aba agerageje, kuko
niyo ni nk'intambwe abateye kuba yabigezeho, kuko urabizi neza mu bijyanye n'ubutasi bwabo amafaranga bashobora ukuntu angana ni menshi cyane. Ntabwo rero uriya ari umuntu wabananira kuba bakoresha amafaranga we, ariko we akabasha kugera ku mugambi w'icyo bashakaga. Gusa ntabwo byabura kugenda iyo hajemo ikintu nk'icyo, hazamo kugenda twishyiranya ibintu byinshi. Ushobora kugira ngo uriya mugabo wari perezida wa Kongo abirimo, Joseph Kabila, ariko atabirimo, kimwe n'uko ashobora no kuba abirimo, ariko ntabwo wabishyiraho akadomo, kubera yuko bo ku bwabo babonye agiranye n'ikibazo cyangwa gukekwa ku ruhande rwa M23, nabwo iyo ni indi ntambwe ikomeye yabo baba basa n'abagezeho. Rero ni ikintu kiba gisaba ubushishozi, kandi mu mboni za hafi kuri M23 baba baramaze kubitahura kare. Ubwo bugambanyi baza aho bushingiye byanze bikunze, kuko urumva umuntu umwe nk'uwo ntabwo yananira igihugu ari umuntu wemera kurya ruswa, kandi urabizi ko muri Kongo ari cyo kintu kihibereye. Mbese ubugambanyi babona ko ari nk'intsinzi babasha gukoresha cyane, kuko ubona ko ibijyanye n'urugamba bisa naho byabagoye cyane. Rero nta hantu batabasha gusa naho bashakira ku ruhande rwa FARDC, bijyanye n'uko ubona ko buri kantu ako ariko kose kuri bo bagafata nk'inyungu, bijyanye n'uko kaba gasa naho kagize ibyo gahindura. Nk'icyo ni ikintu ubona ko kuri M23 basa naho rwose uwo yabahemukiye nk'abantu bari mu mugambi umwe, kandi ubona ko kugira ngo wihakanirwe ahantu nk'ariya umuntu w'umudipolomate nk'uwo kiba ari ikibazo gikomeye. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira tugaruke ku makuru akomeye. Muri update za kare wari wambwiye ko P5 yari yahawe kujya kurandura ubwoko bw'abanyamurenge, ndetse yari yagabiwe zone ya Minembwe, bisa nkaho byayinaniye, ubu ikaba yahawe ingabo za Tanzania. Ariko amakuru ari kuvuga yuko kwisubirwa inyuma rya P5 bivugwa yuko yagiye gufasha leta y'u Burundi, abavuga yuko bagiye mu myitozo yo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Benshi batangiye kubigaragaza, ndetse abandi batangiye kuvuga yuko rwose perezida w'u Burundi yatangiye kubikora. Ibi ntibyaba ari bya bindi byo kwikina, wenda nk'uko wagiye ubona imbaraga za FDNB ndetse n'uko zagiye zirwana n'izo nyeshyamba za AFC M23, zishobora gufatanya urugamba rufashamo iyi leta ya Kinshasa, bakaba bafata umujyo umwe wo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa ni bya bindi byo kugira ngo gusa wenda Kisekedi ase nk'ugabanya ibihano afitiye uyu perezida w'u Burundi. Ashobora kubikora yibwira yuko wenda aribwo ari bushimwe, cyangwa ari busa n'ukurura umubano wabo wari umaze gusa naho ushenyuka, ariko ugasanga nawe ubwe intebe yicayeho arayishenye, kuko ni ikintu cyumvikana ku muntu wese. Ibi bihugu turimo ni ibihugu byegeranye, kandi amateka yabyo buri wese aba yazi. Ntabwo nayoberwa amateka y'u Burundi cyangwa u Rwanda nk'igihugu duturanye. Bijyanye n'amateka n'uburyo operasiyo yo muri Kongo hano yabaye nk'aho inanira ibihugu n'ibihumbi by'ingabo, niba bakubara ko hari ibihumbi birenga 120 biri muri izi operasiyo ziri kubera muri Kongo, ukabona urugamba rwarabananiye barwana n'inyeshyamba. Nibaza ukuntu u Burundi bufite ingabo muri Kongo, ndetse bunafite n'ikibazo kijyanye n'umutekano muke muri politiki yabo bwite, bajya kwishora mu ntambara zo kugaba igitero ku gihugu kindi, kandi ubona ko hano nabwo hari inshingano bafite muri izi ntambara za Kongo. Rero sinibaza ko yaba ari intsinzi, cyangwa se waba ari ukwishuka, wenda akaba ari ryo herezo rye, kuba yenda wumva ko atagishaka kuyobora leta y'u Burundi nk'umu perezida watowe, kuko ni ikintu utakwiyumvisha uburyo ki mu bihe nk'ibi yafata umugambi wo gutera u Rwanda akoresheje ziriya ngabo, yaba nize bwite. Nibaza ko byamuha intsinzi y'icyo ashaka kugeraho, kuruta ko imbaraga yari kuzishyira muri operasiyo n'ubundi yivanzemo, yabaye nk'ujya kwishakira amaronko, akabanza akareba ko byamuhira, kuko ubona ko naho bitamugendekeye neza. Sinibaza indi operasiyo yajya kwishyiraho y'umusaraba wo kurura inzangano ku bihugu aturanye nabyo. Yes, Bwana Bizima, wenda sinzi sahi muri uno mugoroba nimba hari uko umutekano uhagaze, wakwapudetinga abakunzi ba Kigali News. Yego, yenda nasa naho ngira ikintu nongeraho hano muri Nord Kivu, aho amakuru agaragaza ko muri Masisi
mu bice bya Mpeti na za Pinga n'ubundi habayeho operasiyo yakozwe na FARDC yo gusaka bikanga ko M23 yinjiye muri ibi bice bya Pinga. Ariko iyi ni ritaki yabayeho mu masaha y'ijoro, haza gusa naho hashyitse igikuba cy'uko mu rukerera rw'igitondo hagiye haboneka imirambo y'abasirikare ba FARDC, ariko n'amagingo n'aya ni amakuru yabashije gusohoza atarabasha kunozwa neza umuntu wakoze ibi. Yababereye nk'ikibazo gikomeye cyane kuba batarasobanukirwa n'umuntu wagiye yica abasirikare bari muri izi operasiyo kandi nta masasu yabo. Yes, Bwana Bizimana, reka tugushimire. Urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, ngayo nguko rero uko situation ihagaze, niba bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, ariko tuje kubaha amakuru kugira ngo umenye akantu ku kandi. Reka mboneraho kwihanganisha abari muri zone y'intambara, abarwayi ndetse n'abatameze neza muri rusange, mbifuriza kugubwa neza kandi ukuboko kw'Imana kubagereho. Ciao.